Anyang laki din! Nalpas ka din, ti paparamid yung abalayo, Lorna. Ay, saan pa'y? Saan pa'y anak kagudwa? Ay, kung ano nalpasan, tayo publish yun. Tapno malanitan man mo ti subil may. Diretso alaing ti sinsindami kahit. Ay na, adayo pa'y. Ay, dakkel tumot nga min abalay. Kastaya? Wen, bumayag day jay kaputa dakkel abalay. Konkret pa'y. Sabagay Wen Isu nga orayan yun to ti ayab me a blessing ti balay me. Ay, Naimbag pa'y ni Lorna. Dakkel ti papaaramid da balay da. Konkret pa'y. Sigurado napintas ton day jay ton malpas. Ay, ket talaga kasta. Adang rod kwartada pagparamid da. Sa bagay matkit di Kano nga tamat amasimpata da ito'y old house a paggiganan tayo? Addan to abakit. Dumteng to lata. Ay, daanan da ito'y balay tayo. Kaslamar ba pa yun ti agdan no bigbiglaan ti magna? Kasla pa yun uray aso ti magna kat marba ti agdan. Sana bali bakit? Maipasimpatan to dito balay tayo. Basit laang na panaganos. Lorna, pautangan nakman iti kwartam. Anya? Alan Uray doa kasutlaang. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Anya? Apay ngamin nga ipilit mo nga agatang iti baking kan arena no awang magayam kwartam a paggatang mo. Awan nga rod di paggatang ko iti pamirienda kadag iti agapit iti nateng ko. Alan bayadak tumadlang inton makailako ak iti nateng ko. Ay na, awan ti may pautang kuken ka. Makikita mo't adakkel ti ipaparamid mi abalay mi. Isu anasken ko mga ammom adakkel mo't ti gastos mi. Alawanan. Di kan pilitan. Sa bagay, dakkel nga agpaiso day tabalayo. Wen, isu apasensya ka na Mangkita ka laangan iti sabali a pagutangam. Nay, apa yun kasinsain? Nakarupangat ka mo tarimuan di tayo tikabsat mo. Di nak ngarod inikkan iti bulbuludak. Dua kasutlaan mo iti. Anya, nalabos mo't ni kasinsin Lorna. Dua kasutlaan ko nak. Paggatang ko lang iti baking kan arena. Tagluto ko man bakit ko iti pancake. Meriendaan dagiti agapit ko maiti natang ko. Ay, grabe mo't na itakabsat mo. Apay ka no adi nakainikkan. Kahit no makitkita kanumat adakkel ti papaaramid da abalay, iso arumbang kumakano nga amok adakkel ti gastos da. Apaw, talaga nga inbaga na pa'y adakkel. Wan mat, kaslang arod impanakkel na pa'y, dahi tati ipampanakkel na kanya kahit. Para makita, numalpas dahi ta abalay. Imbag ko ma, no jak amo akwarta laeng nilakay na ti araramaten da. Bayamon ang paray. Mala. Di mon pagparikutan di kwarta. Pautangan ka lang kasinsing. Alam pa lang dati 500 ka. Ay na, agyaman ak. Ang uray, dua kasut lang. Data 5 kasutan. Amok mutkit asyurbol tinateng mo kasinsing. Nangina ti ripulyo itakag. Anya? Wang, kabailam to adublin ti bayad mo dito 500 ka. Ha? Naggapwam nga pare Emilio. Di taman balay da Mari Ellen. Napan kami nagapit iti mula da Repolyo ideal daw. Kasta aya. Wen Maray. Naimbag man ta kay kayat yu ti mapmapan di tabalay da.
Kano kasla kamarin ti kalding. Ha? Katuan mat, kita man ti agdanda, kasla marba, jay bubong ti balay da, kasla itayab ti uray nakapsot nga angin. Ay na, nalabas mo day tamaray. Mayat mo di balay da, kin nalinays. Alang arog maray, panawan ka pa'y. Mapana ko nagluto. Ay na, naimbag ta nakaranata iti mayat a presyo bakit? Mapatarimaan tamad laang hindi pala ita. Ay na, huwan nga rod lakay. Agyaman tay, tinamarswa lakay. Wen bakit? Nawadwad da iti kwartata. Igatang takit din iti materialis sa pangbalay. Huwan alakay. Wen bakit? Awan tun tiririm amarmar bangagdan. Maan-anay adiding. Kanaglatlati abubong. Si Kam. Katuan mat. Ore ag subli-subli kanton nga umuli ka na bumabay ti agdan. Di kan agbuteng amarba. Ya? Kunak tumatkin kansan, surbol da jari pulyang. Kita man, nakakwarta ka iti ribaw. Naimbag nga rod kasinsin. Tapno addan tumat ati aramatag amang patarimaan iti balay may. Katuan ansan, didakkel tun abalay iti paramid mau. Ay saan kasinsin? Ah, Jay apagisulhaeng Tapno addan tumat mabati iti naglakwak Pagpuunak tumanen into next cropping. sa bagay matkid niyan. Ay, huwag gayam kasinsen. Nakasaritak di asawa ni kasinsin Lorna. May ibus ka nun ti kwartada. Ngamsan akad ni kasinsin Lorna pagsardengan dagiti karpintiraw. Yadda ka dakwadan aray ta kasinsin. Sana bali ama ibus siguro ti kwartada basta dakkel ti balay da. Sa bagay matkid di Wen kasinsin, ay ngam, para kanyak. Uray jay medium size only. Tinapatag. Mapatarimaan ko ti balay may. Tapno di damat ibaga abalay ti kalding di paggigyanan may. Ay, anya lagi din aya. Agasaman dagita abag mo Lorna. Dagita mo't jay bag anangingina. Ay katuan alangan mo't adakkel ti balay me ngam aw-awan ti gamit ko. Anya? Katisumat. Sa bagay matkid di Gamnay. Ado pa'y gayam ti san analpas dito balayaw. Ay, huwan nga rod Bumayag talaga dayto. Tadakkel nga rod balay. Sa bagay matkid di Ngumdakkel sa ngamin unay. Iso mabayag amalpas. Kita man ti balay da kasinsin Mark. Nalpasan. Nalpas adagos tabasit la ang abalay ti pinaaramid da. Sa nabali abasit ti balay. Basta naragsak dagiti agnanaad. Sa bagay matkit diya, ngam sabali nga minudakkel ti balay, kasla tabak nang no kwa. Uy matkid di Sa bagay. Saan tayong agpapaday ti kapanunutan? Adamap na iti basit abalay. Adamot ti akin kayat iti dakkel abalay. Lakay, awang magkaya mang kwartata. Uwan nga rod bakit? Maigat ang amin na iti materialis ti balay. Gamnay, saan pa'y amalmalpas? Tidaduma, ingatang mumat kami ni agkakangina bag mo. Lakay, Ultimo igatang tayo iti bagas. Problema pa yun no sa dino ti pangalaak. awanan ti may saang tainton malam, lakay. Dahit lang rod bakit? Ay, mapan ka pa iti balay da, Mark. Ikapay bumulod iti kwartada. Anya, siyak ti baon mo? Siya ati mapandakamsat mo. Jak kayat. Tabay. Ay na, sigurado nga adun tumanen ti sauna day jak kabsat ko. Ibaga nang tumanen asyak nga agpaparamid iti dakkel abalay, agdawdawat iti bagas, agbulbulod iti kwarta. Anya.
Gaya man da kabsat mo alor na ti papaaramid da abalay da lakay. Wan bakit? Naibus ka nung amin ng ti kwartada. Anya? Ni, kasano ngayon? Sapay saan pa'y analpas ti unag ti balay da. Ado pa'y ti masapol ang mayaramid. Sana bali tadakkel mo't yung balay da. Si Kamet. Katuan mo't bakit? Dahil tati kanayon na nga isungbat kanyak tunggal at dadawataken ko na pabor. Ala, di mon tutupan lakay. Bay amon, sana bali tanalpasan day jay. Ay, anya lakit din aya. Inunanan tumad ngamin ti agsao-sao. Anya nga ita, naibusan ti kwartada. Day tangarod, ti kanayon nga ibagbaga dagiti daduma kakasinsinyo. Ngamala, bayan yon. Barang maamiris na ti kamalina. Nay, papanaam Lorna. Ijay garden damari may kasinsen. Anyat mapan mo ramidin ijay. Mapan gagdawat iti natengda. Ay saan kasinsen? Mapanak man makitangdan nga agiruot. Anya, sika, mapan makitangdan. Wan kasinsen. Awan nga minan makukwartame. Staya, ngam sa nabali at adakkel mo ti balayaw kasinsen. Anya? Katuan mag. Ala, panawan ka pa'y kasinsen. Ang mga numakasangpetan damari imi ija gardinda. Ala, sumrag ka, Lorna. Agyaman ak Ellen. Anusam dito'y nanumo abalay mi. Ngamin, saan akas iti balayo adakkel? Mababainak nga rod kan kakat. Ha? Ngam, alangan mat adi ka pasang bayan. Sana bale, ta medyo mayat matan dito'y ayan mi. Sana kasla idi kasla balay ti kalding ti paggiganan mi. Ha? Ala, agkape takit din. Agpili ka matan iti kayat mo nga ikape. Ada dita ti fresh bread, ada biskuit, ken ada pa'y gayam cake dita. Nagadumatan. Ay, wan. Naggatang kami ngamin iti abastumi, tapno saan kami ngagkarasubli nga gudong. Sa bagay matkit di Wan, Lorna. O, dahito mati kayat ko. Uray basit ti balay, no saan tayo nga kurkurang iti makan, mayatan. Ala, agkape kapay. Agluto ak iti sidaan tayo inton madamdama. Agsida tayo man iti chicken adobo. Ada pa'y gayam sambutak iti klinik. Ay, pasensyakan panawan ka pa. Ay, agyaman aklangan kadagiti insagana mapagsasangwan tayo kuma. Anya? Nagsubli ka mo tadagos, bakit? Wan lakay. Kahit, ayan na iti bagas. Awan lakay. Anya? Ay, nagbainak mo nga rod ngagdawat lakay. Anya? Wan lakay. Kasano? Nagmayat nga addayo dya balay dangam to'y balay tayo. Basit nga agpaiso ngam nalpasan. Ay, adupay dagiti makan ken kagawaan da. Sana kasla dito'y balay ta. Dakkel nga agpaiso ngam sila labos mat. Ha? Wan lakay. Ay, agbababawi ak nga ron. Anang uyaw kadakwada ide. Adayo gayam anasaysaya ti panagbiag dangam da tayo. Ay, siganto mga amin, bakit? Ipapilit mo ida masapol at akil ti paramid tayo, balay tayo. Inunampay aginatang ti anyadal dita. Bagmaw, sapatos, bado, kananyapay dita. Anyangaytan. Ay, wan nga ron alakay. Dakil agpaiso ti balay tayo, ha? Ngam awan mo ti kanan tayo. Ado ang agpaiso, dagiti agkakangina akagawaam. Ngam saan tayo mo't amakan na kita. Ay, anyalaki din na ya. Ala, uston lakay. Ay, puskulak ti rupak. Agsubli ak ija balay da mark.
Mapanak pa'y mangibaga iti bagas da. Nay, handa ka med Lorna. Ay, waan Mark. Umayak ko maagibaga iti bagas yo. Naibus nga minon ti bagas may. Kasta yan. Ay, waan Mark. Awan nga minon ti isaang may. Saan kami pa'y anak kaluto iti pangrabian may. Sa nabali tadakkel mo ti balayo. Ah, Kadwain. Ken saan nabali taadumet dagiti agkakangina abag, sapatos, ken no anyabay dita. Isumot ti na ikargay di balayo. Kadwain. Iso asa nabali nga awan bagasyo, basta dakkel ti balayo. Mark. Dahil tamo ti kanayon mo nga ibagay di kanyak. Iso nga isumot ti isong bat ko ken kaita. Anya? Sika talaga lakay. Tila imbagbagam ka ni Lorna kabsat mo. Kaya't kulaan nga iparupakan ko na ti inaramid na kanya kidi. Huy, saan anasaya ti kas talakay? Di mo ka di malbalsan ti kabsat mo. Idi adda kwarta na, kunamlano asino akadadakilan ti balay na. Sa ita, siyak madlaang gayam ti pagpatulungan na. Ala, bay amon Mark. Aywan gayam, inted kun ajay kagudwa ka ban abagas. Awan ka nung amin talaga ti paggatang day ti bagas da. Anya? Pasensya kan kasla agsangit mo't ngamin. Talaga siguro nga awan ka nanda. Mala, awan di parikot iti day tabakit. Sapay ko mga rod, taagbalbaliwan. Istoryan ni Mark ti mapaspasama ken kaitan kasinsen. Ay na, mababainak nga rod kasinsin. Isuda ka na yun ko nga uyawan. Tabasit ti balayda. Ita, agnamnam ay dan. Day nga raw di kanayon da nga ibagay day. Anariga ti agsasao. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay, mababainak itan. Tanay, saan pa yan amay tuloy di balay may? Dakkel nga agpaiso ti dimensyon na. Ngamne, marigatan kami na mangilepas. Kasinsen. Ay, nasa isaya at gayam nga dayo ti uray basit ti balay. Basta nalagda. Ken at damakan. Ay unang kasinsen. Tauri dakkel ti balay mo. Nawan mo ti bagas mo. Useless Huwag nga rod kasinsin. Wan kasinsen. Tama nga numaunat ka si bibiyag iti unag tidakkel abalay mo. Gapu iti bisin mo. Iso di mon ipalpalastog tidakkel abalay mo. Naawan mo't gayam ti kanan nyaw kasinseng. Anya lakit deng. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kunak man no umay ka ita ijabang kag bakit? Saan pa ilaan lakay? Ha? Inton bigatan nga umay katulungan iji bangkag. Adati na patag-apagnak ita iji ili. Anyat mapan mo aramiden ijayaya. Nagadulaki din asaludsod mo ay Mario. Di kalata nga urayon no anyat isang put ko inton malang. Anya? Ala, ingkan iji bangkag. Anong usam asi kapay lang timapan. Jak pa'y makaumay. Sige. Inak nga rudan, lusing.
Papanamgay, Luseng. Nakasukat ka, Mike. Mapanak ili nana. Mapan ko man pick upon ti order ko arelo kan bracelet. Ah, relo kan bracelet? Wan nana, in order ko iti gayam ko nga dayi Manila. Kasta ka, day. Ay, nagpipintas dahi gijay arelo nana. Nginginaan arelo kan bracelet. Gumatang kay ito iti lakok Ay, katwa na. Lakit di ta magustuak ken ada kwartak. Adda nana, anya laki din. Kit ala iyag monto dito'y balay, tagkita ak no ada magustuak. Wan nana, yag konto inton bigat. Maala nga ron labsan kayo pa'y. Anya? Dayta tinapan mo innala, ijay ili, bakit? Wan lakay, relo, kan bracelet. Na, an-anon ngay dayta? Hay, kat isot ilutok akanan tayo, Mario. Salbag kide. Ilakok alangan mat. Ay inayan ito. Anya? Damagampay langon, anwag. Alangan mat nga ilutok. Kasila saan ka ngagpampanunot? Ay, una yan, Lusing. Ala. Sapay la ko mga rod, tamailakom amin dayta. Kahit, manungay ti impuunam iti dayta. Dakkel agatad ti impuunak iti daytoy alakok lakay. Nasurok at 30,000 ti inggatang ko iti daytoy. Nangina dagitoy alakok arelo ken bracelet. Nagnginamot tan. Nangina adita branded. Saan nga imitation akas lalako ti daduma? Local, iso analaka. Ala. Rugyam nga ruden ti agila ko, tapno kumita kamait. Ket maisubli ti impuunam. Anya nana, ada ka din tinapili yung arelo kan bracelet? Daytoy laeng rilaw tigatangag, Luseng. Dayta ka di black. Wain, kamanungay daytoy. 1.5 lang dayta nana. 1.8 kuma, ngam gaputa da kayo, iso nga ure 1.5 data na. Ay daapaw, nagngina si ka. Ang sa bagay, branded makidi Ay wan nana, branded amin alakok. Ti bracelet ngay nana, awan ka din napiliyaw. Ada nga mawampay makwartak. Iso nga uray daytoy rilupay laang. No adan tumanan itad dagiti anak kaw, sak tumanan gumatang. O sige nana. Mala, mabiit laang, taala at tibayad kaw. Ay na, mare. Pasensya ka. Awan pa talaga ti kwartak ita. Ha? Sa nabali, tadupay mo tayo relo ken bracelet asaan mo analako. Gumatang aktulat ta ka din at kwartak. Awan pa talaga ita. Manupay lang amin tinalakok, manipod ginatang ko dagiti mari. Ay, nagrigat nga aglako. Nangina ti panangilakok, tanangina mo ti puunan na. Nairanamat ngamin nga awan kwartak ita. Ado ngamin tinagastusa ka dagi tinapalpalawas ngal daw mare. Uray, ipautang kulatan mare. Uray, inutam abayadan. Ha? Wan mare, no ada kwartam, uray, mangtad ka, inot, kasjay. Oh, sige, natay-tati ko na mare. Tay black man nga rutitad mo kanyak. O sige, mabait lang nga, talaok iti box. Uray agan ano ka kumare, awan at talaga ti kwartak ko naktumet. Si kakit dimot kumare, italaang nga ilakwan ka, di ka pa'y gumatang mo. Ibagbagak ti pudno kumare, no adda kwartak, gumatang ka talaga, ngam awan met nga rod. No kayat mo kumare, uray ipautang kulatakan ka. Ha? Wan mare, uray inut-inutom latan abayadan no ada kwartam. Sigurado ka? Wan man kumare, siya kunti mangibagbagaya. O sige,
Ngam, saan arilo ti alag, Bracelet kanyak, mare. O sige, ayan na bracelet ti kayat mo. Tay color pink man, mare. Ay wana, mayat dayjay mare, maibagay unay kan ka. Nagpintas nga usaran tunggal adapas kan nga atendaran. Nay, ang damot ti kabarbaro a bracelet mo bakay? Ay, wanla kay. Impautang ni Mari Lusing. Ha? Adupay nga mintila ko na. Saan pa'y anagat-gatang? Diyak kumakayat nga agalat, awan kwartak. Ngam na ko na namat nga ipautang na kanun. Kasta ka day. Ay, agan anad ka king na bakay. Amumutin to ugali da di ako maring. Ha? Numaminsan mga minda di alusay. Kundi pa utang, ngaminton kuan, mapannakan to ichis-chismis kadagiti karuba. Padasan na Sana siyak ti pagaramidan na itikas na. Durabag tingiwat na ko naktumat. Nagalas ti ugali da di ako maring bakay. Sana nakapapati na kiti, bagbagana. Una yan ti kastoy, nagregat laki din ay ti agpautang. Ha? Taapay bakit? Anya man ang ti parikot mo? Dayja man agurya, napanak iji balay da. Singsingirik ti utang na arilo. Kunakkan ko na nga uray inuton na ngam awam mo inted na. Anya? Makapasurot? Bakit? Idinapan ka nang isursur itilakom kadakwada. Sikan tinagkuna nga uray ipautang mo. Basta maksayan laeng tilakom. Iso nga ita nga awan pa'y pagbayad da. Saan ka kumamet nga agunget iti kasta? Ay basta! Makapungto takmat. Uray ko mamangtad dalang itilimag-asot wano manong. Awam man. Diyak man amukan ka bakit? Panawan nakman dito si Kamaryo. Tama nga no si katipang ipapasak iti pungtot ko kunak tumag. Anya? May saka man. Awan lang nga rodon ti maitultulong mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Paraw! Imayak mare. Umayak ko magsingir iti utang mo arelo. Ha? Awan pa iti makalawas manipot inla akom tirilo kanyak. Ngamita, agsingsingir ka. Masapol ko nga men ti kwarta ita mare. Ay, pasensyakan, mare. Ngam awan pa maitid ko ita. Uray ko lang may inutak. Awan at talaga kwarta. Anya? Intun umay alawas. Barang ada maswelto. Magtirdak to ko, mare. Ay! Uray tid kunto ti kagudwa. Lakit di ada maswelto, mare. Pakiuray mo latan. O sige, no day tati ko nam kumare. Day. Apay kaya kasta tilagam luseng. Ay! Big takas la napudot ti ulom. Napodot at talaga nana. Salpag kiti dagita papautangan. Madurab kon sa idan. Anya, asino aya dagiti pinautangam? Ni Gurya, imutang kanyak iti relo. Napan ko sininger, awmat inted na binting anak kami suot awan. Anya, Dayjay mo't abakla, ultimo 5 anarayuma awan. Salbag at talaga ti amin a salbag. Marurodak man. anya, No amukla ko maan nagtitiwod dang agbayad iti utang. Tiyajak la ko man pinautangan dagiti awanan bain. Agraramandang agrelo kan agbracelet iti nginginaan kat di da maggayam agbayad. magano awan kwartada, si kakit di mo. Makapapungtod da. Permiti babawik ang nagpautang. Ala, labsan kayo pa'y nana. Inak man dyan ni Glenda. Barang adamot maitad na iti utang na arelo. Anya laki din. Anya, uray sikawan mo't pagbayad mo, mare? Ni, apay ngay ama kaungat kamatan mare. Oh, nayan ti kastoy. Nagapuak dyan ni Goria awan intad na.
Napanak man dyan ni bakla, awan mo't laintan na. Sa ita, sika, awan mo't itid mo? Ni, ti amok ngamin kat agsingir ka, kalpasan ti mano alawas. Ngam ni, awan pa'y makalawas, manipod impautang mo ti bracelet. Ada ka mo nga agsingsingir. Masapol ko ti kwarta ita kumare. Iso apa nga asim, ure agpauna ka pa'y laeng, ure limagasot no iso. Anya, ay na, pasensya kan kumari. Awan na talaga ti kwartak ita. Awan pa'y kinsinas. Awan pa'y sweldo. Unay na ay ti kastoy. Talaga akas taunay ti babawik a nagpautang kada kayo. Nagtitiwod kayo mo't gayong agbayad. Anya? Rabiin kumare, imay kapailangan dito balay. Ay, naku, kumare. Imayak, ta sa anak makaid na iti ipapanilusing itay jabalay mi. Ha? Napanmot lang ijay? Wan, mare. Ay na, kasta unay apungtot na sa anak-anak kaitad iti advance ko iti impautang na bracelet. Aniya? Kat na may malay dito eh. Awan mo lang na itid ko. Tasaan mo nga rod apa nagsusweldo. Ay, naamok la kumaakas dyan ti aramidan na. Diyak la kuman nangalala iti lako na. Iso tinangipilit, nga oray ipautang na. Sa ita, kas jay matan ti panagsasao na nga umay agsingir. Ay, naku naman kumare. Oray siya kat naklatak mo dito pa nagsasao na kanyak itay ka. Amutan tun inton sumaruno kumare. Oray ipilit na nga agalata iti lako na. Saan ta na mangalala? Kasla datapay kit din ti dakas. Anya lakit din. Kunak to magking ka ba kay? Ay, wan nga rod lakay. Lawlawan kon anangala iti bracelet ala ko na. No pa nagsusildo, bayada mo tinala ma-bracelet. Kahit saan kanto na mga alaala manay. Ay, sana na talaga lakay. Iti kaano man, saanan ang maulit pa'y. Kasta ti bagbaga ang ugali dahi aluseng. Kundi pa utang itila ko na. Ngam kalpasan ti manula ngal daw, pataksin na ka. Ay, una yun dahi jay alusing. Kaslasaan kami nga agkukumari, gapo iti kasjay nga ramid na. Adaya mga minti patag ti pa nagkukumari nung may papaniti kwarta. Kitawam may. Sa bagay matkit di ah. Iso bayadam to dahi jay, taustom. Ura ipili nan tumanan tila ko na. Saan mo nga ulitan ti mga ala. Nyalaki idig. Aniya? Kastagam ti may naimbaga dito nana? Ay na, Wayne. Agraraman kayo kano anang usar iti bracelet kas kadarilaw. Ngam awam magayang pagbayad yaw. Ukis tilayan na dahi babae. Ha? Kastagayam ha? Ay nako, iso tinang ipilpilit itila ako na. Sa ita, iso pa itadaganas ng agsaw-sao iti kasta. Ay kasarita man day jalusing. Tauray mayat ti panakilangin na kanyak. Saan ko ang kanunungan day jangar aramidin na. Mayadak tinalak arilo nana. Ngam isubliklat ta. Ha? Ngam sakbay ta ita. Ikak man pa iti pagnakman na. Anya? Aramidin na laki din di tao kasla na yanaklang di kalman. Oho! No ti panagkunana kat saan ko tutupan. Ay! Nagbidot! Nasing petak launa yan no pepeaklat ta kas jay! Oh my God, kumari. Tanda pa pananta. Tarasang. Ha? Papananta? Mapantaman ijayan da alusing. Anya? Agasam man ta na panagayim impagbagay jayan ni nana mo na. Nga agraraman ta kanungamin. Amadan itirilo kas kada bracelet. Ngam awan magkang pagbayad ta just. Anya? Tada tapay tinagbalin nga agraraman ita? Wan kumare. No asino pa'y tinangipilpilit itila ako na. Isupay ti sao nga sao. Ay, saan nga agbaling kanyak na kita? Ay, anya lakit din ni Lusing aya? Nalabas tayo dyan ugali na. Dagi dyan ti tatao rumbang nga ikan iti pagnakman. Ay, alaman ko, Mare.
Inta man ay jabalayda. Oh my God! Makapaborat ti dara ti awanan bain. Oh, da kayo madgayam, Mare. Wen, Mare. Wen, da kami nga rod, mare. Hala, at titibayad ko itirilo nga impilit mo kanya. Ha? Ngam uray bayadak, isubliklatan. Ngam sakbay na, tungpaan ko pa akastoy. Anay ko! Apay nga tinong palag matatan! Pagka, Awanan ka nga minitibain. Day tati rumbang kan kalusin. Anya? sikat tinang ipilpilit itilakom arilo, nga uray ipautang mo. Inutin miya bayadan, sa ita, agkakadagas mo ti mapan mo ibagbagay ti karuba, nga agraraman kami, kaskalan niya dita. Kumare. Urayam lang nga makasweldo ak. Bayadak ti bracelet. Ngam isublik matlakan ka. Tapno saan mo nga ibagbaga nga agraramanak. Salbag ka. Saan kumamat akas ta, kumare? Kaskala nakakaasya makisarsarita. Ngam no nakatalikutin ti tao. Ado sasawam. Ha! Nagmayat adaitan da tangiwat mo tap na mom. Anya? Pangasim ha. Kasaan kan nga parparang kanya. Burakit di tarupa. Kunakto man. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Oh, si kamot gaya Mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba man ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Ay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayabgan ka nagpalaba. Siyakat awan pa iya. Kunak man na nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurang da. Kasta ka di? Katsa na bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes, Mare. Iso nga agparparikutak iti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong agpalaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog kaaan siyang. Ne, si kamat gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iti balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano kuma ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat daya trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sa balin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho.
Apay akas na tibagbaga da ason niya ken kabakit. Tsak man amo day di babae. Para kano kan kuana, kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga ammo ti agbain. Dikit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas ken pay lang nga aguyaw. Saan ang nakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasday mo't lang tiugali ni nana mo na, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Dayta nga rod ket, naglaing da nga agsao ken aguyaw. Ngam awan met nga rod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonia day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Kanya lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonia at yayin. Naglaing nga ron nga agsaw. Nakauyaw pa'y. Dahil kumamat ng mga opisina. Tapos na ito sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay akas na tilaga manakaw. Ay, nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo dagiti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maasaan asika. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anya ngay nga rod ita. Ay, nakuna na nga rod nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, lukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin-tun katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan, anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonia, adalat tamo di balkonda agtugtugaw, kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay wan nga agpaiso niya. Idi mat kat inaldaw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, at laman na naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Iso ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay wan anya. Ada nga agpaiso ti kasta nang ngagko idi. Katuan mas, agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atidtog matiima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagang mat iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersiya na ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na, gaputa na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo.
Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kinibakla, po iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakaistoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kinipon show. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Sige, Beshi. Agkita tangarod inton malam ijay town, ha? Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko? Ay, kwa. Ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay, nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod, nanang. Balik sa dating gawi, Anya! Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang, nanang. Kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Sige. Adakin ka day ta anak kaw. Gamnay, agan-anad kayo iti gayam baw nga ibagbagam. Kitain yaw, iti lalaki pagpabayadan yaw. Hoy, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan to lang yung ti may bagada. Gumatangak man, tatakulas. Anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot ti face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadwa face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan? Kukwam lang day tala ko nga face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang ya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti sa ludsud ko? Kat may salaang man. No sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspus ko, saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan. Nasabat ko iti kalman ni Sonya, nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtrap-trabahuan na. Salsalod-sudag, ngam nakaungot kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gayam itantag salsal. Ay, ang salod. Nyam dati ang iwatan. Anya! Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina, na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo, ti pan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita, asal salud-sudag lang no sa dino ti pagtrabahuan na, makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam!
Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rod kumare. Ay, at damot imot ko ide amureng, anapan ko inala ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Ngabutawan mo itong trabaho na. Sa dinungay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko. Yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana. Nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibagalakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae amabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay, una yan. Isumat lagayam, akas ta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ah. Ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na amapan agtrabaho ni Sonya iti kasdi a klase ti trabaho. Kaslawan da duma apang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kun gayam kumare. Anya ti amumon. Amo kun no sa dino ti pagtrab-trabahuan da ya Sonya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko, Nak, kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho, sirik-sirikan ta. Inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada, ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon ang sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmayalaki din adurabon tingiwat dang agina. Anyalaki din. At tao tigat-gatagam si Sonya. Ni, saan po pala nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Ay, kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdisplayam. Tapno sanda ka mailasin nagitao ya. Ay, aguray panawang kay manlaang. Ay, Sonya ya. Isumat lagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amuman niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know. Ngumday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laeng. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanya pa ti maaramid ko kan ka. Ampay ti ko na mabutengak. No! Si kakit ti pagbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw.
Aliyag mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako na ti baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan, saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Ura sag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tiyawan dakdag iti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sigin mami, please. Nagmayatin ti pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga ah. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka nun ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la, gumatangay. Ano saan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa yung nailo da ito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam kini day ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yung asawan? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspos anak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Ay, kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka din, ikot inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad. Inaldaw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang kamanan iti cellphone mo. Ni tatanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda ah, nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launa iti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay. Isumulagam ang nagpintas. Nagsilang. Nagpintas day ta kolor na. Violet. Bagay musika. Manong itim bayad mo? 7,000. Ala, nagngina. Ang mayat sika. San abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Di Domingo ka no ti panagbayad na. No kasta,
Adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit wine, narigat tibiyag ita. Iso nga anusan tayo pa ilaang ti dinangdang. Way, ora inal daw adi nangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada ka gaya man, o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. Oh, agtugaw ka dito eh. Ay, ay nga, magtanday ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bayam man nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinominggo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kitin, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya dahi ti sidaan? Kita am dito ang style mo. Kasla kaariyak mo pa yan dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat iti kasto idiubing ka ah. Amo yumat nga allergic ko ti adabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apan yung lutlutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka di nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardangan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pa ilang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yung tisikag ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Kunak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon itilangana ti agaron-aron. Day taka nga may, tabinaybayam nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan na mo't abagay, tamarigrigat tayo lang may, bakay. Siyak ka di paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na yabang ka. Mapaina ngamin asumrag, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangan dagiti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, mong gayam, inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di numinggo nga agbayad, kuna na ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga to no i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya ti account na. Ni, agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasan na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasuman na ito. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga i-washing ko ta madadaal ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo kayong kan bakit. Nay, adda ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang. Ingka mga nay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay, kat dinangdang isubot ti adda. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami anagannak mo, polos asaan kami ang makapangan iti restaurant.
Kasano mga men? Puro natnatang nga bulbulong tisidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dahil yung inawak. Ay, nag-message nga agpayson ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete, mami. I-block ko pa ikit din ah. Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro doon. Wan, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan, sumarunuak. Tinga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay aya. Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, nya matikas to abiyaga na ya. Awan lang arulin ti kapay. Awan pa iti asukar. Kat napudot latan adanom Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatang, hindi ti kapay ka nasukar. Manulaang, Mike. Ano santa kadilatan noon niya ti adda? Apo, Yolanda, adak, Ha? Yolanda ka no? yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apay aya. Alabay siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si Kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamutin ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga ron pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, o mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, Anya, nagdakkelan agatad dayta. inan anong dayta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam dayta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayo agtagtagaray? Saan yun sa amin lang agimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin nga ila ko dyan wangkaw? Taiso ti pag-aradaw. Total, da kayo umot ti nakakaammo nga imutang. Da kayo nga raw, tirumbang agbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pay mo iti bukod mo abiro. Agpasosyal ka. Nodantun bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.